Ingenza ukuthi-ke nginibiyelele namukele zonke iy'ndawo la kuzofinywa khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi u-admin. Uma uqala ungena kule channel wenza lesikhathi ucindezele usubscribe uthola zonke izinto engiy'phostayo kule channel yethu ehamba phambili. Kulimale abafundi ngesikhathi imoto abebehamba ngayo basengozini emgwaqweni enisuke enyakatho netheku. Ingozi yenzeke-ke namhlanje ngehora lesithathu wey'ngane zakwethu ntambama. Noma-ke abe-emergency bafike-ke endaweni yesigameko noma-ke abosizo oluphuthumayo bathola ukuthi-ke bangu-12 abafundi abalimele ngezindlela-ke ezahlukahlukene. Bonke-ke abalimele balashwa-ke endaweni yesigameko ngaphambi kokuphuthunyiswa-ke esibhedlela kusho-ke abezimo-ke esiphuthumayo wey'ngane zakwethu. Izode nginiphathele zona ungakhohlwa ukucindezela usubscribe ukwazi ukuthi uthole zonke izinto-ke engiy'phosta kuyo le channel ehamba phambili betha ama-clip ney'ndaba eningi trend-ayo. Mina-ke ngumsizi mfana phansi ejozini womhlabelingane kwakhubala nibekugcekeni sengiphuma kanje ngiyivala kanje.